لیکن اس پہ تھاؤن خیال اس پہ تھاؤن یاد مولانا مشتاق احمد ویری صوبی یم دینی خدمات چھ یم چیز پزن اس نظر انداز کریں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو کینسو ٹائم پہ ین پہ ڈونالڈ ٹرمپ سعودی عرب گو پتہ تم سن ویلکم کم طریقہ آو کرنے سہ پرت أکس فردس معلوم کیا سوشل میڈیا پہ تم ویڈیو کلپ ونکس وائرل یا لیڈیز کران ویلکم نت تہد ڈسکو نت ڈانس نت کی تم چیز یم غیر شرعی کام تتہ ونکس انجام دن تو لیکن دراصل اس مولانا مشتاق احمد ویری صوبن کی برہم ویڈیو کلپ سہ وائرل کرنے یت مز امس سعودی کنگ اس بن سلمان ام سن تعریف کران ام سن ونکس یہ کار کام کران یہ ویڈیو لگت تو بیک گراؤنڈس مز مولانا مشتاق احمد ویری صوب سہ آڈیو استعمال کران ولو گۄڈٕ بوزو سہ ویڈیو کلپ تمہ پتہ ہاو بہ اس مشتاق احمد ویری صوبن تتھ ویڈیو کلپ جواب دیت ریسنٹلی سہ ویڈیو کلپ تہ ہاو گۄڈٕ بوزو یہ ویڈیو کلپ عربکن بادشاہن حکومت دن والن چھ حکومت دتمت ذات ذوالجلال حضرت دجال داخل کی ون کتھی تک سلفی حکومت تک حکومت کر روش پر تک حکومت چون زبان گراون واجن وہاں سوئی تو کرن دیشو دب والن سعودیت خلاف اور وہ شو کرن سعودی کی حکومت تم زیوکون دوستو یہ ویڈیو کلپ یہ ونکس مولانا مشتاق احمد ویری صوبس پہ تنز کرنے لیکن ات ویڈیو کلپ دیت جواب مولانا مشتاق احمد ویری صوبن یت ویڈیو کلپ ست ولو وچھو گۄڈٕ یہ ویڈیو کلپ سلمان سندس کردارس دین کس کردارس سلمان کیا کر حساب تبس تہ پانس نہ زانن تو نہ زانم یس یس نہ زانہ سہ کیا تس نہ زانن نہ چھم تنخواہ نہ چھس تہند وکیل بچس دین خادم یوتام رت روزن ونن رت روزن کرن سون روزن دعا ست یل غلط کرن دپوک ہدایت کر مے پروردگار اگر نہ ہدایت چھ نصیبس اندر تو تیل انم تیت یس ہدایتس پہ قائم تو دائم روزِ ہمیشہ گژھِ اکھ انسان تھاوُن یاد جذباتس منٛز گژھِ نہٕ تیوٗت انسان گژھُن یُتھ کانٛہہ کتھ تِژھ ونو تہٕ تاکہِ تتھ خاص کر اس سعودی عربچ ونکس حکومت چھ بالکل مسلمانی نش دوران تم غیر شرعی کام کران یم ست اکس مسلمانس شرمندگی ہند پیوان سامنہ کرن تو وچھو ام سن کردار ام سن طور طریقہ اس فلسطینس پہ ونکس یوز ظلم کرنا یہ تمنے تہندین دشمنن ست ونکس وتھان بیہان تو بالکل سہ طریقہ اپناوان یم ست بالکل اخ مسلمان گژھان واریاہ شرمند امس پیوان یم چیز فیس کریں وجہ بن سلمان اس لیے اس پز ہمیشہ تھاؤن خیال اس سعودی عرب اس تر مز سون روح تر مز سون ایمان تاز تس مقدس جگہ تمن ہند احترام تھاؤن دلس مز لیکن اس طریقہ ونکس تچ حکومت کران بالکل ناجائز بالکل غیر شرعی کام انسانس پز تھاؤن یہ خیال اس پز سوچن سعودی عربس مز بالکل تم مقامات اس گژھِ تمیُک احترام روزن یس ونکس تتہ یہ حکومت بالکل اللہ تعالیٰ بوزن تتہ سوزن سہ حکومت یس مسلمانن خاطر روز تو بہتر آسہِ لیکن یس ونکس تتہ حکومت اس باسان یوت خطرہ نہ وپرو سۭتۍ تیوت ام سن سی بالکل گژھان دین بدنام وچھو ریسنٹلی یمو کینٛژھو ؤرِیو پٮ۪ٹھ کم کامہِ آیہِ تِم تتہِ انجام دن یم بالکل غیر شرعی یمن نہٕ شریعتس مز کُنہِ تہِ قٕسمُک جواب یُتھ نہٕ کُنہِ تہِ قٕسمٕچ کُنہِ شریعتس مز یم چیز جٲیز کینٛہہ تِم کامہِ یِوان تتہِ کرنہٕ لیکن سۭتۍ سۭتۍ أسۍ چھِ ونکس ٹرول بنومُت مولانا مشتاق احمد ویری صوبن گٔے جذباتس مز تمہِ ساتہٕ سۄ کتھ تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یُس چیز ونکس مولانا مشتاق احمد ویری صوبس فیس پیوان کرُن سۭتۍ سۭتۍ پزِ اسہِ تھاوُن خیال مشتاق احمد ویری صوب سون پلیک یم دین خاطر واریاہ محنت کٔرمٕژ تہٕ اس لیے اگر نہٕ رجوع ام کریا یہ گو اکہ قسمُک رجوع یس ام کتھ ونکس ات جواب دیت بالکل صحیح ام سن فرماؤن ییٖتِس کالس بن سلمان ٹھیک تیٖتِس کالس ٲسۍ تٔمِس تعریف کران لیکن سُہ گوٚو سُہ گِریو تو اس لیے ام چیزٕچ مذمت کرو اس لیے کرو نہٕ أسۍ
مولانا مشتاق پیری صوبس خلاف کانٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ أمۍ سُنٛد دِل رنٛج گژھِ. باقٕے شُکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.